Ninkethi nkatho na nchoneni kugwatanira na bautwikire nteto chietu cheruthe mwena rweri tariki 15 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2025 gwatanira na unie kinya gwekinye nkumenyithie uria gwatinda muthenya jwa ntuku ya narua nthiguru yetu ya Kenya amona nteto iria nkureterete ni Gavana Mutuma kuorota Joy Karwitha kanyeneka minista wa miunda nyuma ya JR Marete gwitikiria guchieberia kenda gicigo kia Bure kigwa king'aniri. Muthuji wa siasa Eric Kimathi kwariria guchinchano kwa JR Marete na Joy Karwitha akiuga kiria kiri na bata ni uritingugi bwa muntu na tina areumite. Akarina atongerie gembe gutetera munya nyuma yawe kuorotwa bunene ne kugweta Mutuma ta gavana wa kugwatira. Rigathi Gachagua guchietia gutongeria kiri mibango ya kuania Ruto onde Ruto aigikite mibango yawe yogima. Mwana nirioto mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chetu chiriambiria thaiji. Gavana Mutuma ntwithinkia na orotete Joy Karwitha kiri kanjo yawe ya a minister kiri rwangirwa miunda kujukia kanya karia au kabere karanenkeri kino JR Marete. Ugaruruku bubu bwezite nyuma ya mateta nkabo ati gicigo kia Bure ni gitigi mpione untu butumite kino JR Marete kuandika baruga gucheberia nyuma ya gwitikaniria na gavana Mutuma kenda antu babure baigwa bang'aniri. Karwitha uria uri na miaka 31 aumete nturene ya Gankando Mboroga taure muthuri muriuki agutumenyithia. Nikiri ntumiri ombite kwithwa gitumirwa ni munini wa speaker ndene kaunti Meru no mwendari kumania na barugera yandiki nurororeteretwe kwa minister wa miunda no bangale matauni no JR Marete andikitira kuga ati nyume kwithoja kwari na njewe nyamwe na gavana na kinyita ntaguchieberia gitine giki kendo bakwa kanya muntonge kuma Bure ethwa kithurwa. Nomination to the possession of CCM lands, Meru County. It goes, it is with great honor and appreciation that I accept and the honor to serve the great people of Meru in the possession given to me by His Excellency, the Governor of Meru, Reverend Mutuma Ntwithingia. After lengthy and deep discussion with His Excellency the Governor and consultation with my family and other stakeholders, I've agreed to step down and allow my possession to be given to someone else from Bure constituency, following concerns by residents that are not from Bure constituency, and hence it skews the regional balance and county cohesion, and that is His Excellency the Governor is keenly trying to achieve. Amna bubu ethwa kiromba gavana ukeja kutha kuna kanya kangi ethwa kimutwira nawe akethwe mustari jwa mbere gwitangugi. Further state that since the nomination was all about service, I'm ready and willing to serve the honorable citizens of Meru in any other capacity that His Excellency the Governor as the appointing authority feels I will be able to help him in serving our people. In all honesty, sincerely. So it is signed by Kinoti Marete, CCM nominee, Lance Meru. Amana bubu nyuma ntumirie je engieja yandikiri kila assembly ya Meru na kumwira ati Governor Meru akwithwa akiorotera Joy Karwitha kwithwa kijuka gitigiki wa minister wa miunda na ubangane wa mataun. I here wish to notify your office that His Excellency Honorable Reverend Isaac Mutuma Ntwithingia, the Governor of the County Government of Meru, has nominated the following person to serve as a member of the County Executive Committee to replace Isaac Kinoti Marete
who declined the nomination for the Department of Land, Physical Planning, Urban Development and Housing and Public Works. Number 1, that is name Joyce Karuitha, Department, Land, Physical Planning, Urban Development, Housing and Public Works. Antonio MCA bachokire njegera nkatho mono no tubakona ni otongeria na nginya bakiromba ngavana kanya kanga konekana ethwa kimurikana tukaromba ngavana that Marete no ntubwa ikarikeria ethia ungwana kinya kanya kanje kakoneka na considered so ngwitike tukario antu baburi by represented kedrikari na tubere they are part of Meru itobendete na kinya kirabia ngweria na inya ngavana atara alende CCM so twataka history ya Meru together 24 out of 10 so barabara wa Meru the male men batiendete the alendis tobendete mno na wendo na nkoro na kirundu so we have 4 CCM alendis in Meru County for the first time in history devolution. So pongezi the new CCM Joy Karuitha to kuishi well tukaritangu wetu hiki ntukimwe and we support the government 100%. Torethirite twinde twi struggle ya kureta peace ni Meru na waiting ngwenda na wangwe na mbere na nomination ndio ya Karuitha ni itumioke na kuwirwa na tukauga batu nende cabinet ya mheshimiwa Ntwethingie kwa complete na kiregeteri ntukara misi ya barabonde boroteri bakethobe Kinya County Assembly je kutho bakethojwa again oyaubwa matukia nteto isi ogorokia sheria ye ya arimi bo matukia Kinyago korokia cabinet nikenda act ye yomba kwa implemented ukirie kiumya ki na ninywethi anto muma mbuga kiumya kirakengi new government is set on the super highway tuambirie kumatukia maendeleo nde koto akologe marita you on Thursday with no objection nondo wito gwenda Meru aliturangwe na speed sana speed ira tire rarakia verbally yetu ni action oriented speed Muthuri Murioki Weru TV Mutirijo Kangangi. Nyuma ya JR Kinoti Marete gutumiria gwitikiria guchemberia kuorotwa kujukia giti kia minister wa miunda kenda gitikijanwa gicigone bunge kia Buri muthoji wa siasa Eric Kimathi ni achumiritie gutariria kurega kunganirwa kwawe akiuga JR ni mutongeria uri na umbani bunene muno ni arombete ya siasa gutiga gwakiria mutumantu ithingi akiuga kirekire na bata kagitene gaka ni uritingugi bwa muntu na tenare umite na andikithite wirigiro bwawe atengabana mutuma agatwera JR kanya kange kagutongeria kakimutegi katumenyithie nkuruki thirikari mheshimiwa Ntwethingia ndiria arari agutara CCs bawe itronire naraitite ngugi njega muno ya kugeria kureta kutegera Meru rekari na nindi era arenda gukinyaniria imigambo ya Eric Kimathi uri mutaramu wa gisiasa akiuga bura kanjo ya mawaziri rangabana mutuma thurite ya kurutanira noe wera mathaa manini nyuma ya JR Marete urathuritwa twika waziri wa menda kwirutana kanya gake kuthuku Joy Karuitha akiuga JR mutongoria wa bata mono na akiguna thirikari ino arakuga na bati kunenkerwa kanya kange kaingomba gutungatira Meru. It's quite unfortunate ndona baruga isacurated ya one mheshimiwa Marete ako cheba eberia no ntunyawe ngona kwenda kuona ni akiuga ukika kwenda kuona kuna unity na correspond kiri pressure probably irera aliku ya mheshimiwa Ridiki ile rambiritwe lakini ngoitekia tira mheshimiwa Ntwethingia onde Marete JR amo mutethia in one or the other kurungamira gitikia runs narare na IG ombo mutethia na contribution ya one Kambuge ni a patriot ikuona ni other than kweberia gitumage kingi na kugeria kuona nande pressure irere political pressure na mbi ya amount to such that kuona mheshimiwa JR akutieberia but ndingi appeal kiri governor na mtunwe na responsibility appointing authority
akarani nthiguru na nora appointed JR na mutongeri ongi at least bomba kuchoka gutethira. JR is a good person, bomba gutethira, has been really supporting devolved government na no imutongeria uraiza na kirira ikinene muno kiri Amiru kirira kinene muno kira tuwezaga turi Amiru na nuji mubanganio mantu na imutaramu mantu zira na kirira raiza na thirikari raiku na iraiku lakini hope kinyakethero akwebera yomba kuthura thirikari nirenda muno contribution ya weno ntuba wisdom na mathuganithira nacho tagutethire mheshimiwa Ntwithinkia. Kimathi akithi na mbere aruga kwina bate atongoria bagi siasa gutiga gusukuma ngavana Mutuma Ntwithinkia iri gutara atongoria no ntuma thuka no wakorwa na kogwi bethirwe bena kuumiria kambuge tiboga muno batu turi atongeria kana akari ku pile pressure kile mheshimiwa Ntwithinkia governor wetu kubwira no kina nani abati kujukia thirikari ne kana ibawa abati kutiga thirikari newe no ntu at the end of the day backstops kirewe na kinyakethirwa mheshimiwa ritikire ugaga uti antu babori akona ba representative ne kwenda kuthurwa baringi karandi kurba karandiria no ntu mheshimiwa atibati kurazimishwa unless ikeja kuthurwa kuwi iden agenda yare ya mutongire fulani kuthurwa kuina mtu ware ga kuthurwa thirikari nira twinayo ko kira ni mpati kuria ibati ku appeal kira antu betu tubati kuumiria na tuka mheshimiwa Ntwithinkia kanya akathurwa atare kanjo yawe ire ombo mutethia ewe wengwa no ntathe de tutumba kuka no ntathe de ituthita tuna kanyuma gaka thuku muno na utwitirite nande ko tutibati kutha tuninga siasa kila kirio tubati kuthithia ikwigika thirikari ije na tumuikike na antu bara akomba kuthura bo abatarite nkuruki batu era tukinyite turi antu Amiru na kuringana thinira tonete na political environment kinyoka tegera nandi Mumiru kana Mukenya arenda oteka ura professionalism kana contribution eku as an individual te necessarily umite na ara umite kuma giciumbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Gikundi kimwe kuma Egembe ni gichumiritie gutetera uria wari ngavana wa Amiru Peter Gatira Umunya ni untu bwa miario yawe ati Mutuma Ntwithinkia ni ngavana wa kugwatira untu buria bukite murutira jo munene jwa gisiasa baugite miario ejika irajukirwe buthuku na baria bakuorota Munya ni arongo ni untu karaugire umabo mantu buria jakari ni bataririte baria bakumeneria Munya ni asiasa baria bakwenda ite thirikari-ini ya Mutuma. Dennis Mugendi na andikithitie uge bwawe ale mukarigiti wa kiama gia PNU wandini ya mawa wamwe na Karibangi ntereni isi ya Igembe ni bateterete ngavana wa tene Peter Gatira Umunya iguru ya baria bakumeneria gukurukira migambo yawe ya kuga ngavana Isaac Mutuma ni interim governor yanti ngavana wa Kenya untu bakwathirute maitia jario ni uma Munya araririe bijete ao chokeria luaji mwendia na mantele na grupu yawe yonthe tubaririkania atiri 2022 Munya na supportere kawira bena Mutuma na baroye tika kawira roye tika ngavana na Mutuma deputy owe eruare tukwaria Mutuma i product Peter Munya na kawira Mwangasa kwa luaji mwendia arokuona kanya na inya kuruma Munya tuteko meina omeruta 2022 supportete kiraito na igo wari muntu mbere kuura timu ya Mutuma I deputy 2022 kwa eruare bwena mantele na grupu ye ni onda boicheta swini ondi ni ondoni kana nibo ibo isieta aya ni Munya shima bokemenya noe watire Mutuma obokona mwaka na eruare ngo ntoe ngavana kwa u ketha ko byo bokwenda ke thirikari eje weta bokamatete Munya kaboete Munya kabuti kana bokethwa na kebo aruma Munya irio Mutuma abo wangwe ketha wina maratasi yaku katha imogoro ku kwenda nominatwa kana ewe eteke CEC Mutuma atena kiama kio kunominate wowe weta assembly mbantele Mutuma atena kiama kunominate mukoku eta assembly kowe kamunya nthe ira umwete tutekomeja ku arietwa interim opposite interim i permanent
mutuma tikarera permanent 2027 tukaringa kura urashinda ashinde Ameru bamwe kou kanya gakuruma munya mwekeni nthi ataririe mbaya kararirie ura kubateria na ura kubateri kwarua kou mwekeni nthi na bweta bukiwa munya kuruma na ati munya kuwa ati munya kwethia ethia atia njakaria katukua lwaya gathukania munya na mutuma para imbura thasi oge agutha go mutuma kwenda ki alwa jo kwenda ki mutuma reka manto maingi tampala kwengwira ukwenda kwa mantora munyari na ara tarire mbaya ari boro baterie kinyere anagura gitiagi wateli ni umage wateli tonto 7 twaringa kura kaunde twaringa kura na itarura kinye to wananchi ba Meru bakerwa itara kuringa kura ri ukinya nikenda tukaringa kura twinte tutarenga bana ende wana lwaji kuria na ukeminde ukingangana itukoromba antu bastudio bachore wana lwaji kanya ko studio arara ekuo bare bakumeneria munya kariba bariuga bagwisuragia kuria na ngugi kuma kiringava na mutuma indi ni bamweruo aitire Ameru ngugi ati kwangangua ende wana lwaji no twendete kuria keminde muno bona kina mantele kumenya mantora bukware buichi ta drone to men drone ibo ni drone type ereko o drone ya kubanga bro kora into ya Ameru burengire mama bukyo abokabangira Ameru ende boyo confuse mutumare munya kubangira Ameru ithira mutuma arite na kangabana kana munya na mwirire tegetika ge permanent ni umucanura akiri amenya na ari mbiti ichi enyumewa itikathukie uritingwe bwawe no ntwana mbiti nyuma una chiene na ba muingilia are moi wichi okaritira Ameru ngwe kenda 2027 mutume thira ina yoeta aitura grombe tikangabana kinya munya no aturite grombe tikangabana munya karenda muntu athwania ni Ameru akuritira ngwe ite antu bathatu bara baichithite nyuma no ntuito bene na ko munya atara makosa ukochwa mutuma muntu gakochwa mutono ina kenda menyara watirie ni ariku uti makosa arare ayo kinya ariku munya betirima na mutuma na viongozi bingi bikoromba kura ponze baronde kura 27 ura wakuluka no tukatafoti Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru. Kinya nyuma ya chiari gukia mateta iguru ria gutezanirwa kwa cukuru ya Erure Primary gicigone bunge kia Mara cukuru izi no kaitite na mbere kwangarata na kinyankuruki achiari ni borotete wagibwa irasi bia junior secondary bakiuga bobo ibotumite anabao baikwa kuthomera cukuru ne ingengeni achiari baba nkuruki ni borotete mbondi ya urungamiri cukuru bakiuga neo erina urungamiri bothuku onto botumite cukuru ngima yatigwa na ana mirongo ithatu wake Martin Mugambi na Nteto Nkuruki amwena gutura waĩtanagĩrwa cukuru yerũri mbaritia wandia mwembe kĩrĩgĩcigo mbunge kia Mara no ethiĩte na mbere kũrimangeria na kũtherekeria nũntũ bwa kũrega gũkũra kiugo ikumania na kwaga ritwa ndadi cukuru ya kabari yange nĩ kundairire no twagĩte junior na nĩ tonto mwana wakwa atikũrũka kĩraka kĩrĩa kĩa ũrũrũ aitia makengi ndona mwana uwa akũrũka make aitia akũrũka kĩraka kĩu ni gangareterwa mwana mũjie rero ndacokire riu ndona gutibungi riu kira kina batari ni tuone junior ko iruri tukona junior ruri ona bau bekuraja tugucokie ruri cukuru ya ruri kwari na secondary ende ti junior na secondary ni aurire ukagwa secondary ya ukuve tutirutana tuira kuraya junior secondary na yolwana rweto turumagarukitie bururu nonto naku tutena junior secondary ya ne twagire bago tutethererie ruri ne twarutire ana bururu na batuika bakuthi kungi tuthomithagiria kabari yange kwibe makengi kwiba kuraja kuringana na aciari na nkinya turi ba cukuru ino ithirite iwagia bwa junior secondary aciari baingi batakumba kuria bichichie chiri nontu bariruta na cukuru ino kubaira cukuru ya kabari yange na nkinya makengi mujali uria wina mwana wa junior secondary alutaga na bau bange be lower classes kuma PP1 kinya grade 6 akabaira skulu ila jena junior secondary Theto ino ikujiritwe i mwarimu munene wa cukuru ino akiugaga ata thaa ino cukuru ino eri na aritwa bata gukuruka 35 cukuru ngima cukuru ino yetu yeruri itumbaga gukula nonto wakwaga junior secondary
Skulu eno yetu tha ino ina population ya 35 pupils. Ba kiongera aciari babai baraumite nkinya utongoria abo a cukuru ino ba kiugaga nkinya mukariri gite wa cukuru ino aumaga guntu kuraja kumana cukuru ino na no arege kumenya abo rethiaga na mbere mote waragia ro mami ana gotweka muntu watende muntu wanara magutunire akamenya bora mukari weroria ko mama akamenya bora gokera agekanya kuona bora rimo buthaira bakinya bora bakothomithia no agokere no gokwona igicamira muthia baraumite nchobi ndege iwatho mbari no bakiugaga aciari baingi batitindanagira na uthina mbere bamichika na kumenya kira na batumagira kuthoma ture no niremerete bwa mbere gacobi kara ke ya elori cukuru etiomba gukula niko ona guti mauntu maumba gukula niko ne mauntu mara metha kwa me around ino ya elori riu ne tukwenda tutethererwe nkinya ona mbasa busibo ba tureterwe elori davine tabarikitie tura riri kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi Hitana mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkumenyithia nteto nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Hadi huku kwa mama makote hadi huku Mahadai iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila Kavagara, sio sere. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on here. You're supposed to be neutral. I don't even know what that means. No. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh yeah? Yeah. What's this one's name? Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitari yambairia wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ire enjaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library
which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata jamaririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojuka ni mweri jwe tano ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki aranira na tuko kurokira 0719-223-223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now, but not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Ngicokera na Nteto Nkuruki uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ugite agatongeria gikosi gia tongeria regani bathirikari kenda kuania Ruto kiri kithurano gia 2027 akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni rumiri bonene ne unkumania kungina ku Rais Ruto ni aringirite ndebe mubango jwa thirikari yawe jogima akioria Kenya batikathikire nguto na bete na mbere guchiandikithia kenda guketha matunda ja mubango jo. Boniface Mongera katumenyithia. Uroarero Rais Ruto ntukuona no mathikone ja ubunge wa Karajo Cheparungu John Ko sinonekanira akirenga nya kwethira akinyiro batu wa mubango jogima jwasha kiuga mogaro norantu bomba kwethira bakiringa ndokotho kukanga utamanto ni bangi kwethira bakeria bangi ati shaite kwethira gitangoge na ndo mabomanto nethene gwitangoge na mirongo magara na magirija Kenya no bendete gushiandikithia. Nafuatilia jana kwa mfano watu wamejisajili jana ni watu 47,000 one day wamejiandikisha. Kati ya watu hawa watu 22,000 wamefanya means testing na wamelipa kiwango yao ya malipo kwa sababu ile mtandao imewaambia kiasi ambayo watalipa. Na kiendelea kuthumbira kathalinte tujesha Rais Ruto nogite taifakia kanasha nithire tugitungatira Kenya bonde teko bagua jaura wakari mbere ya tonyo tongeriene. NHIF ilikuwa inafikia watu 20% ya Kenya. 80% walikuwa wanahangaika. So tumesema, and this is the commitment I made to the people of Kenya, ya kwamba tutafanya universal health. Sio wale wako na uwezo na kazi peke yao wanakuwa wagonjwa, kila mtu anakuwa mgonjwa. Kwa hivyo lazima tuwe na mpango ya serikali that covers everybody, ambayo inafikia kila mwananchi. Na nonto bogitumikio nande na kulingana Rais Ruto aruga ntomone thero kinyira Kenya bonde atibendere kwethira baishi andikithia na bethro berera na bakathikira nteto corongo na chimingiri kuthurikia arua. Ninampenda Yesu. Muno muthombe no jojo meruke mathikone rotero Machakos rori munini Rigathi Gachagua atutite na kwethirwa akiumbe migambo enkumejesha kiuga mubango jo nenge mingire thirito ekirite ni kithiro ituma bethro bakiungana na tongeria bangi na bamwanie. SHA inafanya kazi ama haifanyi? Tumesikiza Wakenya wanasema tupangane, tutafute serikali mpya mzuri ya kusaidia Kenya, na hiyo tunafanya na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka. Musisikize propaganda ya watu ambao hawaelewi nini inaendelea. Bwe wakienda nabo bwakomi na bwakomenya kaunti meru nya kaunti ya Tharaka Nithi ni mwashirito shina wandikire bwakaora kaunti Mombasa itongere tira fwithinga turi kaunti Bomet kaunti Turukana na Samburu shirigetie. Na hii program ya Taifa Care hiyo SHA
ndio itahakikisha kila mmoja wetu atafikiwa na usaidizi wa mambo ya matibabu. Na kwa hivyo mimi nataka niwaulize wananchi wa Kenya wafuatilie yale wananchi wa Bomet wanafanya. Okay, reporter Ntoshero TV kumaja kingine kine kimushujo Nairobi mbita Boniface Mongera. Nduka imwe ni iraunirwe utuku bwa gukira narua thokone ya Kirogine ntima West North Imenti na intobia mbecha kathomba kuiwa ikarikaririri ringi kirore na gukujirwa ni chibo wa Ntereu na bwakari kuga wagagia ni buingite bakiromba ukaria kurikithwa. Nimbeta wakari miosoro ini mwene nduka yu iji tire mwaka nazaire to kunura nduka yu maitajana kunende ni nkoromba thirikari cwaura igutethia security Kirogine teng'ani no ntoimbe nyangite njukiri nto bionde ntena mbere ntena mwambiririo mwanka githagira kia county kia ito ku county inyabu bwekito ngimenyeni ura bo tuthithiria no nto mwanka tha inya ndirari na mwana mbikite skuru ntena mbere kana nyuma na ntije nkambiririe na oni beta wahan marongi no soro batu aturigarite imanzaza kuendelea area yetu Kirogine gekwa tuwas iji tripu enya my brother kuvamiwa nyombe wenu ni maitazana tutikwerewe imbie na thina area yetu tina security tutukuromba thirikari etegere na undani sana antu baba go twenyange bategerwe antu baba rejere bakura bab bachoka beta benyange gitakira kikiara ya security koi kumanisha antu baba ni antu be serious na bakumenya ngugira bagwita ewirari ngari mwe plus pikipiki jere na antu baiba twenyangetie twinororo liko tukuromba tutezwa oni beto Pastor Gitonga ampu demotori wa Ntora iji nanda kurukira aja ndethira ora gukari ndethira mutano babo gutwa Solomon nduka yawe uni ethiro ari muntu wabata Ntora iji na agitethagia baba ingi na muntu na gitumi ari Ntora iji so inkoromba thirikari itegere baraba kweja kuna bangi maguru no tukadiri kore na security njega mwari jojo tiu no bona juni josukumo bona josukumi monka into bibinge bieta na unto boy bodo kusana so inkoromba thirikari mono ka thirikari ya county government itegere Solomon na itegere Ntora ije security kena no tudora twena dayo onto bobo tera boy buruna inko kondem ja Pastor inko borega bururu na nkauga soro na tegero na thirikari tegere nemenya mantu ja Kirogine wonde mu biashara wa guku nyuma ya ngavana Mutumanto ithingia kwatha guchokwa kwa maabisa ba ukaria Nterechia tumoru maabisa ba county bagwatanirite na MC wa Ntwambwe Frederick Mburugo ni bariungirite Ntere uguchwa Antwaega aria kumba kwa kambi yabo maabitha bababo bwezete ntukuinka inyuma ya mpithukiro ya maitha Nterechia mea ontobura bwatigirire maabitha bathatu ba NPR batete uturo Nicholas Chabari na Ntetweje kumania na watho bwa ngavana Mutumanto ithingia igitarira nyunya amuma bakujukia giti ikio ngavana county ya Meru bakuga ati mabitha aba NPR kana Rangers ibara bakaragia Ntere echi andomoru ubathirikari ya county ya Meru ibachokwe Ntere ino ende atongeria kuma county ya Meru bare okinya MCO wandi Ntwambwe Frederick Mburugo na kinya apita mutethio rorungamirite mabitha aba county bare enforcement ibakinyite Ntere chandomoru nekenda bachire bantu ara mabitha baba gakirwa kambi na bathi nambe no kara governor na to directly to the ora kubati kenda askari bara bomba kweja as fast as possible barua chiao chiandikiro cha deployment they are ready ngarire batumaire they have been serviced they are ready na nyabongo itubetite twabathia briefing they are ready lakini gintu kira kimwe gitigere tukwenda ntubetu berewa askari ba tutumbo bachokia gi community je gwitangugira bagitaga but armed, but na michinga. It is a vital tool that they are supposed to have nunto bago kalia ngomba chairi eji. Aja simply na timu eji onde okuona kenda to identify the new area to set through these regions. Na tukwana community eji ni candidate the ward community ya Ntwambwe ibane candidate
5 acres kithaka kia 5 acres kenda askari baba betu ba Rangers bomba kwa settled in a safer place na gundunya kuna roi kenda bomba kwa comfortable tuibo yake ngabana kwithura yake aina wendi boso kiantu arabare nyume iterera antu ba Rangers baba ritirwe baraita kuthaba kithiuluka nara mutindwa thai we have a responsible governor urawe na madhania mwananchi kirwe urokumia thinire mwananchi akuona na kure solution na range bontu inya mantu barabara bando na tushughulikia nikienda thinire barabara era ya security nyayo ikomba gwithura kithira askari baraba bari bekorito ingabana ora wetere orote ishemero imwanka ko ngabana wiba shoke kenda bomba kuritira antu beto ngwe na kurithia ng'ombe cietu bora buri uchumi bwa antu ba Embe North Embe Central na tigania so ibo ya ngabana no nto bwa ku direct bwana Mutethia director wa oku eya one na kambe okwa katwito tethanire ruari mantu ya security ruari aturi ni Rangers barabetu bombere kwa with drone itare ya mutongorio ronge urari kuo bacokete tokeria ngavana wetu katho nontu bakumba kwiyotu watia ukaria urithia bwetu Nkorokiba kiariria mantu makonene na gwamba abwandithia bari wikubatiri kuthingatirwa mwanka kioto gikonekana kiri antu baba tharikiritwe. We push for security. We are asking the interior minister araniria na minister wa agriculture araniria na thirikari we need compensation. Watu wetu wapewe findia na governor. Antu betu bathatu baroreire kuwa pole michiyo na arwetu kwaria batethiki katweterete bathikwa. Antu bai bari na michinka iboragirwe na michinka ereta na antu ba Samburu na michinka ni irawatikanire. Turenda kwa heshima nene mono bwana governor araniria na governor wa Samburu mwire na wate antu bake araniria na president wetu oyaura MPs bakwaraniria noe antu betu baukua antu bembe bakuthina ng'ombe cietu ikuthira aromba after incident ile kuona bunduki kinya ng'ombe ile cietu ciaurire inyesu ikalema ora bunduki ile ronekera haraka kinya ng'ombe cionekana itare kai nikenda tukethwa twina turastira tunoke thirikari ikethwa kimbe ya fruits na kethetho tethacia batu tuona nyako muntu agakubwithia crime kinya kalaba gakona kana gwake kana ngua oriji yeye kawata muntu rore nyumbora uke akwithura bunduki cietu ikuonekana nara kwa antu bau antu tayari babati kwithura bawati Komando Morwege Benoth Betan Class Chabari. Mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ni akuromba rwangirwa kuandika arimu ni TSC kweza na marietwa za arimu baria baitithete nkathe kuma Kirio County akienda kumenya mutaratara juria TSC iratumire kweza na baruga iji. Nkorokini arombete kumenya mibango ya rwangirwa kithomo kiri gutigira wandikani na witithia bwa nkathe kiri arimu ni bukuthingatira mawatho ja wandikani na kinya katiba. Pinga na mubungo jwa Igembe North Julius Taitumu kiamia kurungamira utunguge bwa arimu ya TSC kiri mutaratara wa gwitithia nkathi kwa arimu wa mwaka uju nyuma ya kwanira twanya twanguge mweru wa Januari mwaka uju utathingatira watho bwa wandikani bulabule kiri katiba mbere TSC iritangwe under article 237 ya katiba yetu ya Kenya ile arira mantu ya TSC ngwisi ayo kuandika kupromote kutransfer na kinya discipline teachers. TSC kire mandate yayo itombere kuritangwe within those principles kana pa the set standards ya article 237 na 234 ni buonto komiora shao erete list ya teachers promoted pa county vis-a-vis kana ekiolela still the number of teachers in that county na number ya arimu bara ba apply for promotion kana kuitethwa ndarasa in different job groups nonto uterenge kwa thithe kamantu ya kuriarania yau.
Staitumu akiuga ni kumirite mateta maingi ma TSC kuria kuthingatira watho kwa mwerekera kurega gwitithia nkathi arimu baria bekarite kwa kagita kanene kiri warimu amwe na kuria kuthingatira nambe arimu kiri county na cigo bunge mwanya mwanya. Waita Meru county in a population ya arimu secondary na primary over 20,000 ukethira arimu basi 1 baba promoti kuma ki B5 ni arimu 31 ekena mania 31 mwanka Lamu wa ita D5 constituency in a principles over maybe 200 wa ita Lamu in a principle bebutin uketha antu aba promote with a D5 no umwe unto 47 in the entire country. Mubungo jwa Igembe North Julius Staitumu leo akiola genkiamea TSC kunenkana ripoti ndaja ya mutaratara jwa wandikani ile arimu bonde bala bandikitwe marieto na namba jao ja TSC kiri mutaratara la kugweta skando nene. So what we are saying is scandal kaiwa tio tupiliwa mbali and we made our point to the TSC. Tore ndao list ya kwa ruatiri Meru turoni arimu bana promoter sub county ya Mutuati ya Lare kana kura ku sub county cietu 16 ni arimu bana county eye nerengi cia Kenya ciothe antu ba apply te ibana ba promoter ari na antu ngirie komire ke promoter bele nere na antu manada to bele state fair nio equity irrational erikweu ekwari oriko ikiriteri eriko. That is what we are saying. No to ibantu ya tumbika imantu ya muthempa na ntikumia iba ba represented nonto muyumbe kwega representation oversight na legislation na kinyango ya TSC equalely those principles they represent people and bare ibo ba injustice if not you discard kanabwa anto shayo bogele anto kuringana na bile baba diwetata kuona kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Hau ni otu akinyira muthetu wa nteto chietu cheruthe mwetu chemani thithatu nkumenyithiji na ingi nkurukita na mbere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya muonanire twa mathithio ni Purity Richard.